A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir rabbaka fakabbir wasiyabaka fatahhir warujza fahjur wala tamnu tastaksir walirabbika fasbir fa idza nukira fin naqud fadzalika yawma idzi yaumun asir alal kafirina ghairu yasir Zarni wa man khalaqtu wahida waj'altu lahu malam mamduda wa banina syuhura wa mahabtu lahu tamhida summa yatma'u an azid kalla innahu kana li ayatina anida saurhiku sonda innahu fakkara wa qaddar wa kutila kaifa qaddar summa kutila kaifa qaddar summa nazar summa absa wa basar summa adbara wa astakbar faqala in hadza illa sihrun yu'sar in hadza illa qaulul bashar sa'uslihi saqar wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tazar lawahatul lil bashar alaiha tis'ata asyar wa ma ja'alna ashaban nari illa malaika wa ma ja'alna iddatahu illa fitnatan lillazina kafaru liyastayqinal ladzina utul kitaba wa yazdadal ladzina amanu imanan wa la yartabal ladzina utul kitaba wal mu'minuna waliyakunal ladzina fi qulubihim maradu wal kafiruna madza aradallahu bihadza masala kadzalika yudillullahu man yasha'u wa yahdi man yasha' wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu wa ma hiya illa dzikral lil bashar kalla wal qamar wal laili iz adbar was subhi idza asfar inna la ihdal kubar naziran lil bashar liman syaa minkum ayyataqaddama aw yata'akhkhar kullu nafsin bima kasabat rahina illa ashabal yamin fi jannati yatasaalun anil mujrimin asalakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nahudu ma'al haidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana yakin fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in fama lau anit tazkirati mu'ridin ka'annahum humuru mustafirun farat min qasbarah bal yuridu kullu mri'in ayyutasu famunasyarah kalla bal la yakhafun al-akhirah kalla innahu tazkirah faman syaa dzakarah wa ma yazkuruna illa yasha Allah huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah sadaqallahul azim.